yaba yabe insinda baphendula sokushiya abantu bekhala ngokuba sukele emandulo kuze kube manje abantu basadidekile ukuthi kanti vele umaqeda abantu ngubani okwaze baphuma amadoda amathathu endaweni nawo ayesevela abazali babo kwanabo ethi ngcono izingela lokho kufa sokuqeda abantu kuleyo ndawo emalungu apha ekhambeni kwala madoda ibanganyana nje sebephakathi kwesiganga babona itranki yayivaliwe basondela duze kwayo basebeyayivula phakathi kwayo yayigcwele imali ngokunjalo le phanga laselizithathele kulawa madoda basecabanga ukuthi kunganjani bethuma omncane phakathi kwabo nakanye benze njalo wahamba umfana ekhambeni kwakhe umfana basala berobhana ubabili ngokuthi ekubuyeni kamfana nokudla ngcono bembulala kuze le mali ibe ngiyabo ubabili beyisheya ngokunjalo nomfana wayesecabanga ukuthi lapho ethenga lokho kudla ngcono avele athenge nepoison ayifake ekudleni lapho bekudla lokho kudla abafowabo befe imali yonke isalinge yakhe poison ended laphana kwanabo umfana abafowabo bathe bambulana lapho sebembulela basazaba kuthatha isikhathi bahlala phansi badla lokho kudla okwakuze nomfana bathi nje beqeda lokho kudla bezwa bebuyelwa yibuthongo obunaphakade okuza nokulolozela okuzumayo yibo labana belala phansi ekulaleni kwabo basazahambe savuka balala unompela uthoko ungavukwayo abantu bayakhala mayenga wekufa obona baphelile mayenga wekufa bayaphela abantu
sikabhalala unompela ukuthiwa ngokungavukwayo okuchaza khona ukuthi wasusebenzile umuthi kalo wamfana. Yaphela kanjalo indaba amadoda amathathu ayephula ijume ethi ngona ayezingela lokho kufa osekuqeda abantu endaweni. Kwanafu phakathi kwabo ngokuba lokho kufa babekudinga basebekutholile, okuchaza khona ukuthi ukufa kuyohlala kuyikufa. Ngokuba sukela emandulo okhokho bethu bakhala ngakho kuze kube manje nentsha isakhala ngakho.